رضاك قصدي فاستجب. Utawi saben-saben wong kang anduweni aras-arasan kulo dikasalen. Utawi saben-saben wong kang anduweni aras-arasan kaya ing dalam kebagusan iku muktabatun. Iku muktabatun den kendi-kendi. Watawani lan kendi-kendi. Watawani wong kang anduweni ino. Fidil hawani ing dalem wong kang anduweni ino. Malas dikasali maring pira-pira wong kang malas. Maring pira-pira wong kang malas al-haddo ing bakal kaling-kalingan pira-pira angen-angen. Seperti biasa setiap hari Sabtu ya adalah waktunya hafalan Yasin setoran ya. Untuk hari ini adalah pertemuan yang keempat dan sampai ayat ke-25 ya. Terus sebelum nanti saya panggil satu-satu, sebelumnya أجمعين بحضرة المؤسس حضرة العلماء واسمع حضرة المؤسس مدرسة ثانوية سواجة غريب نحو سبل حوصين وبالله إياكي مع مصر وزوجتي أعوذ بالله واصل لهم أحد منهم لا يؤمنون إلا هم بملك الرحمن من غير قالوا
والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله لا